Hi guys, आज मैं हिंदी कथा कम আপোনালোকে চাই যাব তুমি কেনে আছা तुम कैसे हो মই ভালে আছো मैं अच्छा हूँ এইটো মোৰ ঘৰ আপুনি ক'ৰ হয় कहाँ से हो আজি বৰ গৰম आज बहुत ज्यादा गर्मी है মোৰ দেশ ভাৰত मेरा देश भारत है এতিয়া কিমান সময় বাজিল अभी किंदा बजा আপুনি মোক সহায় কৰিবনে क्या मेरा बच्चा देखो আমি বিদ্যালয় গৈ আছো हम विद्यालय जा रहे हैं আজি বৰষুণ দি আছে बाई कोई हिंदी को बाबा इसने जाना बहुत